may pensi inut choklim amunit akai jeman unji. Juro lo kilai nangi nagasok tak nakar jalan ti. Inut kechoklim akar bipo jeman ji ulo tante mithang o tadur ta mesen ji lapen mithang aphan wan peng jipe do theknang ji lapen muni da phan nam kachithan mesen nang ji lapen man pen pithek nang ji laan si lili karju ke thak alam the report chetlo kardo nanti karbi ini aku berdiri. Sini pa nyo lo namong matong. Esok nanti kaya asap kecewa pasal doma. Jom si do betul lah soalum lunji mah. Oh no. Luna. Si Jungsan ilun tu. Dari dunia juga lo. Lasi. Isompak anu ke tuji matidi. Nanti kaya kecewa pasal soalum apa? Masatso. Cakap curuping lo. Hello, contestant number 12. Hello, question Abang berplukan nanti ofis kita majoris nanti aja bang nilai lo, tapi offline nanti internet lo. Abang nanti berplukan berarti pitching si lagi. Imain ka positif ni, tapi baiki si kami muni tumhan kacing ki mesen besi. Behavior ta dunanji lapen okay from lang nanti itu baiki kami insert journey lapen itu kami ciri dunanji lapan sing dia alam penting penting. Thank you contestant number 12. Hello ma'am. So would you like to answer in English or Karbi? First, I would love to answer in English. If I go and check your Facebook or Instagram profile, what would you like me to see in your profile? Actually, I am a person who is not that much active in social media, but still I would love to answer. If you would like to go onto my social media account, of course I would love you to check my bio. Because in bio, we used to write something which is really our favorite quote. So that's the reason why I would love you to go and check onto my bio. Okay, so I have one more question. Like, if I go and check your bio, what would you write in it? In my bio, of course I would write that you were never denied on your path, but only redirected, because we are human, and in our way, there may be a lot of failure we need to face, but we should not get disappointed, and we should not feel bad because of one failure in our life, because failure taught us a lot of lesson. Failure also gave us the strength to overcome all the scare, and give us the opportunity to find the hidden potential of ourselves. Thank you. Thank you. Contestant number 40 dinilakan di kunci kita hari kung tiyan kabolisi na kaya
Kichunji asai kibolo. Upie hing kaboli nang dikaya pan kichunji asai kibolo. Joro Iman, Banso, question number 1. Abramsi, kachepate dia pan kolotan ke, keporli, kenang sot, keporli jongsi, Abrang kulotan ke, kupima ini kenang kanta, kachepate munji, jongsi keporli abe kolotan ke. You're looking very cute in this white and blue combination. Thank you, Miss. So, my question to you is, nang laso beauty doti kapo, kopi kira paje kasi nang men pathang kangdung lo. Could you repeat the question? Nang laso beauty doti kapo, kopi ahin kira paje kasi nang men pathang kangdung lo. Kopi hin si kira paje kangdung besi. Nang famous pa do kartun mo. Okay, thank you for the question, Miss. Apparently, Nili Pirthe Dote ka hot kera kantung pen ke je pachat hang je phan ke Nili Hello, contestant number 16. Pirthe breaking law, social media ka nagani, laso alaw ito niya o beksyon niya tung kachere me nangji yokoyo. Social media ka, ino laban kini to, akini social media pen ini tu, ini cicini tu kapret ini tim pen laban itu, lam ada share laban news ada, halaku news halaku itu cini pun laban laku lam cini pun laban akini ke Unit tu non ke AI buang lapan so AI kan semi ciri fitness lapan so AI semi akhirnya no tu Choro sir, ini pan karju kita azal mengaw na personal na mungkin na karju panamot. Nili, imut kisumpi, abang pi, mati abang puapan, kithan kantung laki ining cipa binang ne kai kita ining thiklong nansi lapen ining thiklong nansi lapen chunche akam an pusita me ining cipa ningding nansi ining cipa ningding pulutang te chunmek ji lapen ining apa ing cipan tang tek nansi churo sir. Hello, Miss. So, nalipan ini nagkarjo question ba ding 8 page. Kasi nagkarjo na sakso. Kasi check today. Atake asen today. Pinang do pen na ihen sorapan. Usonsi manteng ti pen. Kaya man ning karong kapochi tijiapan na nagkamata do. Ipito na lang. Pinang do pen na ihen sorapan. Usonsi manteng kachipiken kaya man ning karong kapochi tijiapan na nagkamata do. Chorolo Miss, nilipan la puson ng karjupol ko. Ahok lo, ehe masor mate pela na pan ke, keching sila bang ke respect, la bang chitiwek nanji, la pen adun tu,
ili ni lapen ili lokaya pan kai ke amat respect jipinanji mate alam juprinanji alam pate peknanne ili lokaya pen ili ni alam the pate peknanne lapen do thulan ili pinam jongsi konani kita mathi pulisita me ili hem kidu piver nangji lapen han an sita me kitun pi lapen kibi pivet nangji lapen adun thulan nangli eta phit sita me la puji lasi lang bipi nangji lapen kesang adim bipi nangji Sangat ya. Lakuan si ilang thing tong thank you Nice. Oh. Natanda mo, itu mesen dia mangko. Damang itu. Oh. Hello, contestant number 20. Hello, me. So my question to you is, jutang juban asayano ube kimi yatu kecepacan aman kecerapun pen efran upit ake meche teklongji. Should I repeat it again? Jutang juban asayano ube kimi yatu kecepacan aman kecerapun pen efran upit ake meche teklongji. Ili tunjong si jutang jubat asayalong cirapun lo kulakante mo prang bin gila kwan so si tek ponong ji mesen kwan so si Naskish answer. You want me to repeat it again? yes Yeah. Jutang jubat asayano ube kimi yatu kecepacan aman kecerapun pen efran upit ake meche teklongji. Kue kimia tunjong si rasong asayalong cirapun lo kulakante mo prang bin gila so si kimisen rasong tek ponong tuji No, Zonal Karbi. Long tour lah. Kalau Contestant nomor 21 Sir. Nangli tunon kachepate ki po nake murah klap kasi kachepate ki pamudi nake nangli him berhalang itu tuhan kopian lang the kasi roji nangli mengalam than Murak club ahin pen nili kachoro ji lake Ah. suri akadong paceri lo. Lapen tuhan murak club ahin pen nili kachoro kantong lake. Murak club ajoini si nili pini da raje jepate long stami nangli dulo. Kusong si alang kumajoini ta nili ke mo arni si misen nagangki fashion modeler nangman kulotante ansu se lada asonthot na chapati dolong kaprek adimta ansu se nili latuma joini pen lidun po pusi kachoro kachiriglo. coba tuh Nice. क्या Stop it. sana jati bhara ni kon hai chalo to nahi khama made alam se de Oh, okay. hello contestant number 22 Hello me. ready lo marte answer de kichipan Ready lo. ready lo de article suwarno akalo upia utsi isun nailo lapen upia utsi ning karang kikolo Jerome is the kind of song. Suwarno pulotante mono makake supi sini selo akhima kaike tami suwarno bhanke chulang remdet asom si gata hot ya latina so kichi batange bhan kaike tami laini kaching hot tuliram sir alangi upi pusila suwarno bhanan pai ko bidan no kaike tami la antong sor bange ninje no suwarno kuano ne karbiang lo kichulang rem no so upi lo lapente ini Kali suka pulang. Kita
Lasip, naga kami pan kami, arso kachar dugi chawik pinso si char dunanji, nili lang kaya pan si pan mani kopna kara. Hello, check, hello. Contestant number 24, Rang Liapran. Contestant Contestant number 24, Ranggar Pilotante. Contestant number 18, Tekelangjun Bhaji. Contestant number 24, Ranggar Pilotante. Contestant number 18, Tekelangjun Bhaji. Contestant number 26, Pardon, sir? Danilo Manok. Yes, sir. Jongsi Munit Aning Along Mate Kaya Mat Tangnik Hingga Ci Pulote Nadi Lapus Sotita Opila Kaya Signal. Sir, can I answer in English? Yes, sure. Thank you, sir. So, in order to be like happy, we must do what make us happy. We must do the thing which make us happy. In order to be success in life, we must do what we like. Because if someone forces us, then we can't focus on what we want to do. Thank you, sir. Cukup pindah. Hello, contestant number 27. Hello, ma'am. Nanti, Intermission ba sila po ito? Sa ikito na daw, kuan sa kisu lapen, kuan sa kijore to kipukon konti. Sa ikito na daw, ito kuan si akisu, mati akijore, si kipukon konti. Saiki tuna panke perdia long song haro song suri aki sung pode dedike saiki joike long le la pen munira kunke ini kape chunjia kam sitame kamke do oji la pen ke munira tumke lagena munira tumta do lo la pen ini tumke kerja kam lo kamke tumke do piro chun contestant number 27. Alam na sa coba. Ini pengen jeplang deh. Tiron tiku lah, nih tiku lah. Supir yang mana? Level tiku. Gue langsung naik cek dong deh.
Contestant. Pardon, contestant number 29. Contestant number 60, Sami Anita Therapy. Angkat lang. Fashion icon, it's Colombo Kathi, Sami Tamil Devi. Colombo Kathi, Sami Suita Devi. Kapendorong, habis Subhadri, Colombo Kathi, contestant number 29, Sami Tina Therapy. Silakan Honda lawan-lawan masih kecil dulu. Akhir saya juga ini. So, Miss Tekelangjun 2024 Devi. Silakan kami cek tangka keren. Apabila buke bagi pun masih kecil dulu kenalan ni. Lagi tangka keren suri ke lompon ini. Lepas tu certificate, lepas special gift bouquet sampai satu, lepas pria tiga sapi pan kau kipi baju pansi curi lo. Winner mate kachepate pon number 3. Sini mana itu? Sini di mana itu? Lo ini sila beli lah tu. So, pon male pon. Miss Tekelangjun, Pavel winner, Miss Malin Therapy. Silakan kami cek buke tangka di bagian masih kecil ini. Lepas kami juga diberikan kau saling informasi video. Sekarang dulu, nomor itu lagi tak? Ini sekarang kawan dulu, kawan dulu. Saya nomor lagi contestant nomor 8, Miss Malin Therapy. Tekelangjun hawal mai hunpen suri akadam pasal itu kadam lapet pasal itu kalau pasal itu betul tu je pasal betul itu sebis Tekelangjun 2024 aparman bagi mata penang sengkan bagi fancy install koliko kadam. Thank you kata bagi pasal tapi sih non sitting through the bone.